President Yoweri Kaguta Museveni nagira nko baherize kuruga omukishaka bagiraho orutaro rwo kurwanisa ubworo mu bantu ba burijo niyo shonga ahabwe nki baresireho PDM. Tunguka ya tuena amashanyarazi umuto amabaro amashanyarazi ibintu tunguka umuko bega n'uburo n'ibyawe mujiya. President ayongire yahiga abantu kuruga omucyanga cya Kigazi kureba ngo bashomesa abana babo ngo habwo kuba ni kimwe ahabigendererwa bya government ya NRM. Umwana kuva batashuri yo wanyo yashoma abakenye sisi cyo kubanza uri mwana bashoma twamusera mukamanya twamusera wabaye ikindi ndi twesera. Dr. Chris Baryomunsi nawe hamukorogu agizire ngo nkabebembezi bo muri Kigazi nabaza kutaho buryo kureba ngo barwanise ikintu cyo kujwanza idini n'ebyo butegeki. Abakwanyaremu ekire cyakubiro mushaka n'abagenzi bawe kabakore okwiraho eziro ezanirizo z'ubwererezi shaka abantu bibarera no mukiza mu madini n'inganda kandi korahese kora kasente kawe ukatakaho mu mara ukasira ahandi ahinga ikizi wewe muzee. Omukoro ogu gushyirwaho abakuru bingi kurwa mu government ba minister hamwe n'abanyishengero. Gashakwa Dan Basibye na Kate Atuzariro.